Ka first knockout basketball tournament bala penlong da Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKCCP Nongthamai Circle kum shibantaban pelaj ik samlani kamsnio berban kente wiki hak jingile kai sports klapoi no shgabukot khazandrek no prajapsan dak jingile kai final ha Beijing Sports Arena madarting hagni kasngi lawan men shimanta du ba dandi khongset president rangba kaseng kum kongsan harangkat kecingidon lang ba LDN lengdo general secretary kum sumbur kongsan ba Riki I lengdo rangba snong madarting nalor kiwi pan Hakijing kon final lakani ke Lempung nagalyang ki kenthai ka kenhuan hei kong thai klara ikadam la duak dak ba penle me kenhuan umpling warriors ka ba kalyang shenang pat ka madarting CKC kala job dak ba penle ya kenhuan Israel Pakai FPHP nang ni sekaman rengkat ke dia tray lang bagi posnong bagi konsamla jangan ni kesnong ngilang bandrat dingkong ya ki kamsnio ki ban kharoi bang ni scam ba kini kijing kita ki jingdom ki pawan manhap ha kali kesnong hani kali phan ngi scam bagi jingkerman bagi disa nang ni sekaman kaman phai biang te ke FPHP gamdai nang kaseng kata kaseng pengkemasnong pengkemauta bersyuki sarkar dengan sokeman bagi dekat jaga seng kirang ai kapel kejongki ban tolong kemuni kita naman bakumno komisi benta ban kentil ya ki kon samla kejongi lai we lai hurry Habatin, pej bahaki Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.